Asibingelele sikwamukele MCDU TV sikhona la eDUT Indumiso campus eMaritzburg usobona ingoma emnandi kakhulu kodwa ke njengamanje simene iqhawe uyena umuntu umsusa wayonke into sibona eDUT kusa mfethu sikubingelele iqhawe lakithi uthi nyaphela siyaphila mfethu mfana kithi igobhe kazolonke lisi ayisabonga mfethu abona nje awukho ukuthokozisa njengokuthi uma senza into singabafundi bese kuvele kucwala kanjena sibona abantu mfethu siyathokoza qhola kithi ngikhona ingoma elokhuzana ethi ithini le ngoma manje ukuthi ngizama noma ngizobhimba noma ngizoyishaya kahle nethi ingoma ngazi ingoma yakuphi sayibona ngawo kusakusa ithi ingoma yakwaNgqondonkulu yebo ingoma kaNgqondonkulu qala ngawe kusakusa kangikhawula kithi suka aphi nale ngoma cha mfethu ngiyacabanga ukuthi insizwa lana nezintokazi bese ngibonga mhlambe ngendlela engisikhandle ngayo kuleli qembu ukuthi libe lingaka uyakhumbula ke wena ngoba sike saba nawe ngapha kule minyaka edlule saliqala lilincane futhi lona lo wayesho ukuthi hayi ngeke ayikho lento lena ukuthi namhlanje ngempela konke okwenzakalayo kuyethusa kuyamangaza futhi kuona wonke umuntu ngoba kwamina kuyimanje kusangimangaza konke okade kwenzeka nginakho ukuthi angikholwa ngempela ukuthi kwenzekile mhlambe khona osazongivusa ethi ngiyaphupha mfana kithi amagama institution abela ama-institution abelana mfowethu wonke lawa se-KZN abekhona bese ke sesiba namaqembu ke akhona lapha eMaritzburg nawo ukuhamba futhi akusuka komzimkhulu abezivakashele yebo qhola kithi iqembu lala eDUT nelibiza ngani igama leqembu mfethu Intathakusa why Intathakusa ngabe mhlawumbe ungalibiza ukuthi ezaseDUT noma uyibiza iqambe ngelinye lamaresi khona lo restaurant ngaphakathi ehostel ukuthi ezasehostela why ukhetha ukuthi ubize ukuthi Intathakusa mfowethu abafethu esaqamba nawo igama kusajula sajula kakhulu yazi ukuthi kufike kube khona imini kube khona ubusuku kube izintathakusa bese kuyasa kulapho ke mfowethu ukuthi uma ufika evarsity kuwena kufana nokuthi kusentathakusa ngoba usuku ungazi ukuthi evarsity kukhonani ungazi ukuthi evarsity kuphatheleni bese ke umuso usufika ke evarsity usuyabona kuyasa kuwena ukuthi hawu evarsity kunengoma bese kuyasa kuwena kusho ukuthi wena mawusafika kusuke kusasentathakusa kuwena bese usubonile ukuthi kwenzakalani bese kuyasa la qhamuka kanjalo ke igama leqembu ukuthi isentathakusa samukela lona ofikayo ongakazi ukuthi evarsity kwenzakalani mina nje ngicabanga ngihambe ngithi ulikhove ngomsizwa nje uvela wathi hayi ngoba ngokukusa ngivele ngithi Intathakusa cha mfethu akwayiqondanela nje mfethu into enhle kangaka mfethu obana abafaka isandla ongafisa ukuthi udlulise kubonga kakhulu kubona ngento enhle kangaka mfethu indlela lokumnandi ngayo eyazi amnandi nyama mfethu Futhi ngeke size sidla amandla okuthiwa kwaZulu awadliwa amandla omuntu. Yiko ngithi nje ngifuna uqala sibongele umuntu wenyama ubani okhipha inyama engindandava ngithi. Cha singakhulumi ngenyama mfethu ake sikhulume ngokuhleleka komcimbi wonke. Yeah. Sizodlulisa nje bethu ukubonga kwi-SRC yaseDUT. Yes. No student governance indlela abasilekelele ngayo ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Sidlulise ukubonga ku Siko Entertainment nalo lusilekelele kakhulu futhi uma ngingabala abafowethu baningi abantu abasilekelele baningi ama security asesikoleni abafundi ukuphumelela kwabo abanye bekuyibona kade besitshela ukuthi hayi siyabhimba manje yenzani kanjena baningi kakhulu futhi mangababala ngashona ilanga kodwa nje siyababonga bonke ngokwehlukana kwabo ngokwezigaba zabo mhlambe mfethu ake sibuyeleni kuyona lento ukusungula iqembu likanje endaweni efana ne-institution mhlambe iziphi mhlambe ingqinamba enibhekane nazo noma futhi ke bayamkela kanjani abaphathi be-institution lento benza mfethu kunzima uyakhumbula wena siyafika lana uBreno Udwa ungaqokwa mawugqoka uBreno Udwa ngathi uyimpatha
kodwa kwaya sawufaka uPrenude eVarsity wangena. Namhlanje la ekempasini ibandla elifaka eligqoka uPrenude malihamba ngazi ukuthi lizilomo. Sabuya sezengomeni nayo futhi ingoma. Kwangelula ngoba umuntu unokuthi ayi ingoma into yasema hostel. Ifunani ingoma eVarsity. But uma nabo sebebona ukuthi lento iyangena abafundi bayayithanda iba yitrend. Bayaqala nabo bayibuka ngelinyiso manje ukuthi hey lento besithatha kancane kanti lento inkulu. So ama challenges yiyo la ukuthi into ehlezi ithathe kancane into zesintu nje zonke ithatheka kancane mfowethu. Kodwa ke ngoJehova emkhulu siyabona konke kuyaphumelela. Futhi abantu njalo makwenzeka basala bebamba ngenzansi. Mhlawumbe niqala nini ingoma la eDUT? Mhlawumbe umuphi unyaka mhlawumbe se? Bangikhumbula kahle mfowethu 2022. 2022. Yeah 2022 silivusa leli qembu lelade lidlala namhlanje. Baningi bebegreda behambe kusala abanye begrede behambe kusala abanye kufika abasha. Kodwa namhlanje likhulu lingaka wonke umuntu kade ephumile abantu besuka kude beze ngalo. Siyabonga lokho mfuthu. Njengoba uthi bayagreda baphuma bahamba kodwa leqembu likhamba ukuvotwa indlela elivuthwe ngayo labafowethu nalelo sisi avuthiwe lamaqembu kodwa manje na uthi wena baphuma bahamba ngathi uthi kade nahlala nibumbene kanti uthi yini lapha yena uthela isibhaqweni kulokhuzana masekujeni. Cha mfowethu lokho kusho ukuthi abantu bayayithanda into yabo. Abantu bayayithanda into yabo yesintu. Because leli qembu wethu ukulikhanda sasilikhandela ukuthi esikoleni eVarsity mawufika abantu abasondayo bakhona. Bayahlangana njalo zonke izinsuku. Abantu abadansayo bakhona bayahlangana zonke izinsuku beyodansa. Abaphuzayo bayahlangana ababhemayo nabo bayahlangana. Pho lona ade edlala ingoma ekhaya yena yini engahlangani nabanye ade bedlala ingoma ekhaya beqhubeka lento akade beveli beyenza bayazi kangcono. Salikhanda kanjalo iqembu ingakho namanje mabefika kuba nama orientation siyabatshela ukuthi bafowethu lokho suke ekhaya uyikho ungakushintshe eVarsity asikho isidingo sokukushintsha. Bese futhi umuntu mayefika ezibona ukuthi hayi yazi ngempela ngiyamukeleka lana kumnandi ehlale. Ngoba namhlanje mangikhumbula kahle bengophela inkabe ezu25 insizwa. Khona engadlalanga khona engaphumelelanga. Nezintokazi futhi incane bezu22. Nakhona khona engadlalanga futhi khona engaphumelelanga. Okusho ukuthi lento iyakhula unyaka nonyaka mhlasimbe ngonyaka ozayo bobe beho30 beho40 beho50. Kumuntu obuka le video uthi akazi la eDUT ukuthi bekunengoma kumbe endumiso campus kunengoma Steve Biko ikhona ingoma eThekwini ungathini kuyena angaxhumana nobani ukuze akwazi ukuthola agcine join ingoma ngoba ngenzeka ukuthi mhlawumbe khona umfundo oyibuka oqala ozobuka lo ngbukiso ku online abuka ukuthi hayibo konke kunengoma la bengayazi lento leyo enze njani. Cha mfowethu umuntu mfowethu othandayo ukugida ingoma ku institution yakhe engaqinisekisa ngakho mina njengamanje mfowethu ukuthi la ufunda khona as long as ku university ikhona ingoma ukuthi nje yena kungamele ethole esondelana nama office afana no student governance o student service ngani bengamxhumanisa kangcono ukuthi hayi abantu abagida ingoma nampa yana hamba kubona noma naye ehluphe ngalokho kodwa nje ngaqinisekisa ngakho ayikho institution ye higher learning njengamanje engenayo ingoma. Enkabini ezisuka amagoso asuka igoso lase Unizulu igoso lase UKZN igoso lase MUT amagoso ase DUT wonke nje amagoso abekhona imuphi umlezo ngabhekisa kwona futhi mangakhuluma ngona ngaphandle ukuthi ngiyabonga siyabonga nje siyiqembu lentathakusa kuona bonke ngokuphumelela kwabo mhlawumbe kube bebengekho futhi angingabazi ukuthi kuba baphumelelanga bekungeke kube kuhle kanje kube kuhle nje ngabo mfuthu uma ngathiwa ngiyanda ngamagama ngisole wona amagama angakhombisa ukuthi ngibonga kanjani nokuthi sithokoze kanjani namhlanje. Yebo Hola kithi siyabonga kakhulu mfana kithi. Siyabonga mfethu. Siyabonga. Ukusa ke lo sikhona la eDUT Indumiso campus bezibulalana ngengoma kumanzi phansi kungaphansi ongaphezulu. Ikombe kaza lonke. Bye bye.